Wah, wah, wow. Lihat. Ini ada Boboiboy. Wah. Ada Boboiboy apa aja ya teman-teman ya. Lihat teman-teman. Boboiboynya lagi pada sembunyi nih teman-teman nih. Wow. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kita di sini di TNT Kreatif ya teman-teman ya. Wah, wah, wow. Lihat, ini kita melihat ada balon karakter di sini teman-teman ya. Wah, wah, wow. Wow, ada mobil-mobilan nih teman-teman nih. Widih, widih, widih. Ada mobilannya pakai remote semua nih teman-teman. Wah, wah, wow. Mantul ya teman-teman ya. Widih, widih. Ayo teman-teman kita coba lihat ya. Ini mobilan apa aja ya teman-teman ya. Wow. Lihat nih, ini ada mobilan balap ya teman-teman ya. Widih, widih. Mantul, mantul, mantul. Warnanya merah ya teman-teman ya. Ini ada mobil balap warna merah. Wih, ada balon. Ada balon warna hijau nih teman-teman nih. Wow. Nanti kita betusin ya teman-teman ya. Ini ada ada remote ekskavator ya teman-teman ya. Ini ada ekskavatornya. Ada mobil apa lagi nih teman-teman nih. Widih, widih. Ini ada mobil apa nih? Mobil pengangkut batu bara pakai remote juga ya teman-teman ya. Wow. Ada mobil off-road nih teman-teman nih. Wow. Ini mobil off-roadnya ada remote-nya juga nih, besar sekali ya. Ada balon ya teman-teman ya. Balon warna biru tuh teman-teman tuh. Wadidaw, udah mau turun hujan ya teman-teman ya. Wah, wah, wow. Keren, keren, keren. Banyak sekali mainan hari ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba mencari lagi ya teman-teman. Yuk, kita coba mencari ke sebelah sini lagi teman-teman ya. Wah, wah, wow. Lihat. Ini ada Boboiboy. Wah. Ada Boboiboy apa aja ya teman-teman ya. Lihat teman-teman, Boboiboynya lagi pada sembunyi nih teman-teman nih. Wow, ini Boboiboy apa ya teman-teman ya. Wih. Ini Boboiboy Plus teman-teman nih. Wow, dia bersembunyi di rumput-rumput teman-teman. Wow, jangan-jangan dia lagi main tak umpet ya. Ini ada Boboiboy Game Pak teman-teman tuh. Widih, mantul ya teman-teman ya. Ada Boboiboy Plus, Boboiboy Gempa. Ini Boboiboy apa teman-teman? Dia ngumpet teman-teman ya. Ini Boboiboy topan tuh teman-teman tuh. Wow, keren ya. Ini ada Boboiboy Supra. Mantul. Wow. Ini ada Boboiboy Galaxy teman-teman. Widih, keren. Ini ada Boboiboy Galaxy ya teman-teman ya. Wow, mantul ya tuh. Ada 5 Boboiboy. Wow, ini ada keranjang warna kuning teman-teman ya. Ini kira-kira apa ya? Kita coba buka saja ya. 1, 2, 3. Wow, lihat. Ini ternyata keluarga Doraemon ya teman-teman ya. Widih, ini ada Suneo. Wow, ada Suneo, ada Shizuka. Wow, ada Shizuka sama Nobita ya teman-teman ya. Wow, ada Nobita, Shizuka sama Suneo. Ini ada Baby LOL teman-teman. Wow, keren ya. Mantul sekali teman-teman ya. Ini ada keluarga Doraemon, ada Baby LOL, Shizuka, Nobita sama siapa ya? Wah, Suneo ya teman-teman ya. Di sini ada Boboiboy. Wow, mantul teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita coba mencari kembali teman-teman. Yuk kita coba mencari. Wow, lihat. Ini ada topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, ada topeng ondel-ondel Pak Kumis sama Mama cantik nih teman-teman nih. Keren. Wow, kita coba buka saja ya. Ini topeng ondel-ondel Pak Kumis ya. 1, 2, 3. Wow, ada mobilan teman-teman. Wow, ini mobil pengangkut sampah nih teman-teman nih. Keren ya, warnanya hijau. Ini ada mobil bus nih teman-teman. Wow, ini mobil pengangkut anak-anak sekolah. Wow, keren ya teman-teman ya. Oke, ini kita buka yang putih ya. Mama cantik nih teman-teman nih. 1, 2, 3.
3. Wih, wow, ada mobil-mobilan lagi teman-teman nih. Ini mobil pengangkut BBM ya, pengangkut BBM bahan bakar nih teman-teman nih, sama mobil pengangkut sampah teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman nih, keren. Oke, coba kita mencari lagi teman-teman ya. Kita coba cari ke sebelah sini lagi ya. Kira-kira dapat apa lagi? Wow, lihat, itu ada sapi teman-teman. Ada sapi dari Australia. Wow, wih, itu ada apa ya? Ada boba teman-teman. Itu ada boba warna hijau, boba warna ungu, sama SpongeBob ya teman-teman ya. Widih, keren. Ada SpongeBob, ada boba. Wih, bobanya ada 2 tuh teman-teman ya. Boba mini sama sapi teman-teman ya. Oke, kita coba mencari lagi. Cucu. Wih, lihat. Di sini ada ondel-ondel Betawi. Wow, ada ondel-ondel Betawi Pak Kumis nih teman-teman nih. Wow, sama ondel-ondel Betawi Mama cantik nih teman-teman nih. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok, kita ngarak ondel-ondel nyok. Wow, kita taruh saja ya teman-teman ya. Kita taruh lagi. Ini ada ondel-ondel pocongnya nih. Ondel-ondel pocong warna biru teman-teman ya. Wow, mantul. Oke teman-teman, ini ada ondel-ondel pocong warna biru nih. Wow, jangan-jangan di sini banyak lagi ondel-ondel pocongnya teman-teman ya. Kita coba cari saja ya. Wow, wadidaw, lihat, ini benar sekali teman-teman tuh. Ada ondel-ondel pocong warna merah sama warna putih nih. Wah, keren. Ada 3 ondel-ondel pocong ya teman-teman ya. Warna biru, warna merah sama warna putih ya teman-teman ya. Oke, kita coba cari lagi ya teman-teman. Yuk, kita coba cari lagi. Let's go. Wow, ada lagi teman-teman nih. Di sini sudah turun hujan ya. Ini ada ondel-ondel kehujanan teman-teman nih. Wow, ada ondel-ondel pocong kehujanan tuh teman-teman tuh. Wih, ada warna putih sama warna kuning. Wow, ini ada bunga apa ya teman-teman ya? Keren. Ondel-ondel pocong warna putih warna kuning kehujanan ya. Oke, kita coba mencari lagi. Kita cari ke sebelah sini lagi. Wow, lihat, ini ada lagi teman-teman nih. Wow, ada topeng ondel-ondel lagi. Ada lato-lato teman-teman. Ini ada lato-lato metik ya teman-teman ya. Wow, ada lato-lato metik. Ada bebek. Wow, ada bebek teman-teman. Ada bebek. Ada mobil Tayogani. Ada topeng hulek, topeng Mama cantik, topeng Pak Kumis sama BTS 21 tuh teman-teman. Wow, mantul ya teman-teman ya. Wow, banyak banget hari ini ya kita menemukannya ya teman-teman ya. Mainan ondel-ondel Betawi, ondel-ondel pocong, ondel-ondel Betawi, topeng hulek. Wow, keren ya. Ada mobil Tayo, ada mobil mobil ekskavator ya. Oke, buat teman-teman ya, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa bantu subscribe, like dan komen. Dadah.